KSA Inglongpho Advisor Board pen KSA Saihempi Rongnihang long Pherangke Amei Kangni. Kedamtang Vosik ni phaing koi da trok siar ni KSA Inglongpho Advisor Board pen KSA Tiripi saihem Rongnihang Diphu long Pherangke Amei Kangni pon. Bangso Pherangke Amei Kangni pon along Leon Engleng, Professor Taro lapen Bijoy Bey atum pensi ingni pon. May alamthe Leon Engleng pen kepaklar pon ke KSA Central Executive Committe along bangphu kangvai ji alamthe si thanpon. Tangte alangli alamthe penle arju ponsinang. News Desk Report Publictvkarbianglong. Itu sistemnya nanti umpanang papen, cetong, umcai kapot nanti kalau itu sistemnya kacuro pila. Dan ini itu Karbilo Charlie Asong, ada Karbi Student Association, Advisory Board, and Miniman Leon Engleng, and who ex-president Martin Advisory Board along a member law, Sir Bijoy Bey, and who itu long aku advisor ini tu silang alangli Sir Taro. Itu banget home pensi lau Karbilo Charlie Asong. Mate KSA election apa doji apaan itu board itu masih cari pun lo. Si la Bangso alamthe pensi nanti tu muka nanti phat nanti phalo la pen nanti tu muka nanti pasini tu nanti tu nanti tu masuk pen. Itu tu KSA yang dapat according je tu masih kami Bangso alamthe nanti peli PG pensi nanti tu masuk phalo. Si ini tu Karbi Student Association election lagi. Mate maipu lapen kongsun bang kangvai. Laki non 29 June 2023 ani si voting po. Lapen lapang so voting je long. Nilitum voting rights kumamat sike doma. Lapen a candidate kumamama lai kado wes lamen nilitum long inian nonan nilitum long ready lo. Kasi nomination ke file ke padap baji captaincy cenglo baji cap rai bank pen lapen nomination ke file process tangalo nintu scrutiny ta tangelo pen non candidate apan amends tamen nintu tarampo lapen lai gado wesi ni nintu phanang phalo dan total branch nintu long voting rights ke doji lage east west karbianglong tangum pet pen 184 KSA branch do lapen ke joglong ji ke presiden lapen secretary jong si presiden abang awedet pen pine alang kisung dokok pulolong te vice president pensi apan stame alangli authorized letter pachewan pen alang itu vote joglong po lapen 184 into 2 president secretary pulotang te nil tumlong 368 voters do po branch along pen lapen regional committee nil tum khido Pokajan Regional, Diphu Regional, Pherangke Regional, lapen Hamren Regional Committee do. Lapen haladak Regional long pen President Secretary tumsi vote joglong ko pen 4 into 2 4 regional pen bahinini prondang te itu 8 votes long ko do po. Apen tu voting right lan do po. Lapen Central Committee total strength mate committee ke itu malong 31 members do including President Secretary. Pen executive member 31 members do la 31 members ta voting rights do apen la total kato we branch committee regional committee central committee pen total voters nitum long 407 votes do 407 votes si voters si vote ke joglong ya right do apen nitum long nomination ke long tang president na post along mate mai phu along ke hang sing timung lapen mirjeng kro alang tu bahini si presiden mate Karbilo Charlie Asong mai phu ang hoyapan alang itu election pen sedan po pen candidate for the post of general secretary mate pongchun bang ang hoyalong bangat home itu long nomination na file pen secretary ke pas tang dolo alang li number 1 mate एक नंबर बांके बुधो तेरा lapen
Number 2 Barnabas Killing. Lapen number 3 George Timu. La bangathom si General Secretary mate Pongchun Bang. Anghoy aphan Chedan po. Lasi polling ke 29 June 2023 ani taring ko receipt cap dasoti klo marlo. Then voting at timing ke 10 a.m. to 3 p.m. Like voting at timing lo, then 3 p.m. after ke so arni amatsi counting that po. Then so ani si President Secretary 2023 to 2025. So session aphan kapachari ponji aphan 2 years ni tum ke bala Central KSA Inglongpho long ke President Secretary tum tame ningkan hini farman phansi Bangso Constitution pen itu pan mah allow sini kan ini farman bagai labang suami si President Secretary kini si tame labang sosong ansu sei kang tang ponji pan alang itu mencari pon tu lapen lagi counting lo pen itu non election amut voting abang ke itu ballot paper se use si ballot paper use ko lapu candidates tuman foto do po song bo mensi voters atum bang ke jogi atum mate vote ke jogi atum bang ke hadak si foto pen pacinden chit pen hadak si ala itu kan stamp tame KSA Inglongpho stamp tame hadak theng lo to Lasi Ingkora cercevoni sila so itu kangvai kulit lang paduji bolo sintum la so Vietnam pathila usta me Kedamtang golden jubilee celebration adhu bang sila so election bang dunai bolo athema ani ganbang ta after 2 years ini tum la so election bang bolo usta me hala sud bang penenge jitu annual general conference na chok jitu nikan phuket mate golden jubilee celebration for lasi hala sud bang umule si peneng an jitu Pini ana Portugal to konfront tangga kan sampai nongke bangi 29 ani sila so update bang long so free and fair election dipadui lapen ke isi nation a candidate itu Pherangkeamai han KSA a branch a members pen chenglok KSA regional committee lapen ke that Publictkarbi athe pan sampai whereas nitum so media long nitum rang tangi report that bangke KSA dubunte only that voting rights ke doge KSA branch representative to na banglo hoglo osame KSA fan blote kadu ida karbe he dum nangala ke karbi society lo mage si well wisar mangala ke do wek mate karbi he basila ke hai tang tum tamil lo alam nangala plan pon veji asi asolong asukang mai long same karbi he fan karbi arat fan mate karbi no arat fan nilin mungkin itu mahindan jadi bang apa yang that itu free and fair election apa dulu dong akan jadi nesen candidate mau ki present secretary dak kerja tuh man sampai kalau dia isu muka ke plan pon ke mana itu sampai advice solution muka nanti sampai nah itu non cuma dak ke bang liar ni sampai itu gapre dak along ria kisum kalau gitu cari song siwet ke dui KSA innovation penting lo Anta choro parlo apor pipot nitum la committee pen candidate kangvai pela pemno alang tum nomination nang yok yang tum han anta nitum pa fail fedelo athema constitution bang kani tum amendment lo sita effect bang ke pinning pen amat kali la meaning pen election pen yo ki do election pen si effect ko si hala pen bang kani tum constitution strictly mane follow po hot po asila so prang jadi tu ni kan free ke chocolate ta experience chocolate ta alang tu kan candidate son si tu invite pon delo nomination along a fail pon pedalo asina na ko ke president ang hoy long bang hini do apen secretary long bang from do asila bang ho candidate alang tu nomination to file thing pen ni tu a fail pon pedalo and constitution KSA constitution along Inglongpho constitution along article 9 B along bangke hala so thing a fantasy nitum follow e khede lo si pinning pen non te wang ni pen la amendment elo ko si nitum la abang practice pon ko hello ni lin pen kan ni pon ji ado ko voters tum phan la pen candidate to phan in some jin pen so election kapachun ji phan sinilika
hijumi han pisi rang pili pele